biz acıga kelip, bizge ali hizmet kıldı. Hizmet kılanıga rahmat. Bunu daim koldop, bulan hükümetem, elem, yurtam koldop yürüsü Hudaya Perverdigar. Hizmeti öte zor eken. Kaya kaçışın şeye kaktanıp durdu. O men yaxşılık günlerimiz girip, boğup hakta da yaxşılık geçti. Ali bolamda çok rahmat. Bana hamamızga yordam beryapti, xo'jayinlarga yordam beryapti. Allohim tanjonini sog'sin, umri uzun bo'lsin, rizqi baland bo'lsin, ilohim. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن إيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن إيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا Ali bolam diyem, daim tanıcanı sağ olsun, umru uzun olsun, rızkısı uluk olsun, daim yaxşı hizmetlerdi becerip otat. Bardık enelerdi alıp gelip, eğlendirip, tavap kıldırıp git bardat. Daim umruğa, rızkıga bereke versin. Allah